Abarwanyi b'imura amaraso za FDLR ubu bari kubyinira ku rukoma nyuma y'ibihano byafatiwe ingabo z'u Rwanda, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye bamwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda ibihano, ndetse izi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikanafatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda muri rusange. Ibihano rero bya Amerika n'ibyishimo by'intera hamwe, sinera hamwe gusa ahubwo nabi Kinshasa, ubwo ndavuga Patrick Muyaya na bagenzi be, itangazo basohoye ndetse no mu matangazo atandukanye turakomeza kugenda tugarukaho, bakomeje kugenda basohora bakabakomeje kugaragaza ibyishimo bidasanzwe bibari ku mutima byabasaze ngo kubera ibihano byafatiwe ingabo z'u Rwanda, ndetse by'umwihariko n'abasirikare bane bakomeye mu ngabo z'u Rwanda. Ese Washington izabo iri guha umugisha muri Kongo? Reka tugaruke kuri muri yo suko yakabaye. Nkuko twabibonye mu makuru aheruka, ibi bihano bishingiye ku buhumyi bw'amahanga akomeje kwirengagiza nkana ibibazo nyakuri byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko niba hari uwari ugishidikanya ku bunyabwenge buke bw'iki cyemezo cy'i Washington, igisubizo cyabonetse uyu munsi. Umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 wasohoye itangazo rishimangira inkunga yawo kuri FARDC no gushimira Amerika. Mbere yuko twinjira mu isesengura ryimbitse rya politike n'umutekano, reka mbanze mbase muri itangazo rya FDLR uko ryakabaye, kuko ari ryo pfundo ry'ukuri kwambaye ubusa u Rwanda rwakomeje kubwira amahanga. Twinjiye muri iri tangazo rya FDLR ryo kuwa 3/2026 risemuye mu Kinyarwanda. FDLR urugaga ruharanira demokarasi no kubohoza u Rwanda. Itangazo genewe abanyamakuru nomero 003 FDLR #2026. FDLR irashima ibihano Amerika yafatiye leta ya Kigali. Itangazo ryandikiwe i Uvira tariki ya 3/2026 bahanzitse bagira bati: ubuyobozi bukuru bw'urugaga ruharanira demokarasi no kubohoza u Rwanda FDLR bwakiriye n'ibyishimo byinshi icyemezo cy'ishami ry'imari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gufatira ibihano ingabo z'u Rwanda RDF n'abayobozi bazo bakuru bane. Iyi ntambwe y'ubutwari yatewe n'ubutegetsi bwa Trump ishimangira ibyo twamaganaga mu myaka ibinyacumi ishize. Leta ya Paul Kagame ishyigikiwe n'ingengabitekerezo yo kwagura igihugu y'abanirotike niyo soko nkuru y'umutekano muke uvusha amaraso mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turashimira byimazeyo Leta ya Amerika mu kwita inkunga ya gisirikare u Rwanda ruha M23 ihonyura rikabije ry'amasezerano ya Washington. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoreye igikorwa cy'agaciro gakomeye Afrika yose yo hagati. Ibi bihano ni intsinzi ishingiye ku muco ku bantu bose barwanya ubukoloni bw'abatutsi, ibyo bise mu rurimi rw'igifaransa imperialisme tutsi. Urugamba rwacu rwumvikana rwo kurinda ubwoko bw'ababantu, imigambi yo kwigarurira akarere ya Kigali amaherezo ruramenyekanye. Bakomeje bagira bati: twoherereje gushimira kwacu kubashye nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubuyobozi bwe bureba kure na diplomasiye y'ibitero byatanze umusaruro. FDLR yongeye gushimangira inkunga yayo idahangarwa ku nzego za Kongo na FARDC zirwana umunsi ku wundi kugira ngo zisubize inyuma umwanzi utera. Turi kandi tuzakomeza kuba urukuta ruzitira uku kuvogera igihugu. Turasaba amahanga gukomeza gushyiraho igitutu no gusaba ko ingabo z'u Rwanda zose ziva ku butaka bwa Kongo nta mananiza. Umuhigo urakomeje byakorewe Uvira kuwa 3/2026. Ubuyobozi bukuru bwa FDLR Kilengoma, umuvugizi wa FDLR cyangwa komiseri ushinzwe amakuru akaba n'umuvugizi wa FDLR, niyo washyize umukono kuri itangazo rya FDLR. Ngira ngo murabyumvira neza cyane. Leta ya Kinshasa, Patrick Muyaya, Minisiteri y'itangazamakuru n'itumanaho yasohoye itangazo yishima mu buryo budasanzwe, iri kubyinira ku rukoma. FDLR nayo iri kubyinira ku rukoma. U Rwanda ibyo rwavuze biracyari ukuri kandi biracyagaragara. Mu isesengura ryimbitse rero ukuri kwambaye ubusa amahanga yirengagiza.
Banyarwanda inshuti bakunzi ba Pilot News TV, itangazo rya FDLR ni ikimenyetso simusiga gihishura uburyarya bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umugambi mubisha wa Leta ya Kinshasa. Reka ducukumbure ibyishe inyuma y'aya magambo, tubihuze n'amakuru agezweho yo ku rugamba. Icyambere n'ubufatanye bwiruye bwa Leta ya Kinshasa na FDLR ubu ntabwo bakiri kwihishira nyuma y'uko babonye ko bakingiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Trump. Kugeza uyu munsi Leta ya Kongo yakomeje kubeshya amahanga ko idakorana na FDLR, ariko se mwabibonye mu itangazo FDLR iravuga iti FDLR yongeye gushimangira inkunga yayo idahangarwa ku nzego za Kongo na FARDC, kandi barashimira Perezida Tshisekedi byimazeyo. Ese hari igihamya kindi Amerika ikeneye kugira ngo yizere ko Leta ya Kongo ifashe umutwe w'iterabwoba wakoze jenoside? Igihe Washington yafataga icyemezo cyo guhana u Rwanda, mu by'ukuri yarimo ihingufu n'icyuho izi ntera hamwe. Iyo ucinege urwego rw'umutekano rw'u Rwanda uba ukoze mu ijisho umutekano w'akarere wose, ugahurwaho abicanyi kugira ngo bakomeze umugambi wabo. Icya kabiri, ingengabitekerezo ya jenoside yongeye kuzamurwa, izamura ibendera. Mwumvisha amagambo ateye ubwoba akoreshwa muri iri tangazo. Bakoresha amagambo nka expansionisme nilotique, kwagura igihugu kw'abanilotique, imperialisme tutsi, ubukoloni bw'abatutsi, ndetse na protection de la race bantu, kurinda ubwoko bw'ababantu. Aya si amagambo asanzwe ya politike, iyi ni ingengabitekerezo y'ivanguramoko ya jenoside isubiza inyuma ibyabaye mu 1994. Kuba Amerika yita igihugu kirengera uburenganzira bwa muntu, ifata ibyemezo bishimirwa n'abantu bavuga ururimi, ni ishyano ryaguye. Kwibasira u Rwanda byahindutse intsinzi ku bicanyi. Ya gatatu, agace ka Uvira ni ikinamico ry'intambara igiteye amatsiko kuruta ibindi, naho iri tangazo ryakorewe Uvira. Amakuru y'iri joro ava mu biro bya OFAC Amerika avuga ko umutwe wa M23 uherutse gufata umujyi wa Uvira uherereye ku mupaka w'u Burundi, ariko nyuma ukaza kuhava. None dore FDLR yihutiye kujyayo nyuma yuko M23 ivuyeyo. Ibi byemeza amakuru urwego rw'ubutasi bw'u Rwanda rwakomeje gutanga ko abo FARDC, aho FARDC igiye FDLR iba yigenda iruhande nk'umugabo n'umugore. No kuvuga ngo bo rwose baba barasezeranye, ni nk'umwana n'umubyeyi nka byandi Patrick Meya akunda gukoresha. Icya kane, kuki Amerika yibasiye intwari z'u Rwanda. Tugarutse ku bihano bya Amerika byafatiwe ingabo z'u Rwanda n'abayobozi bazo, General Mubaraka Muganga, Lieutenant General Vincent Nyakarundi, Major General Ruki Karusisi na Major General Stanislas Gashugi. Aba bagabo ni intwari z'igihugu. Icyo Amerika ibashinja ni uguha inkunga M23 no gukoresha ikoranabuhanga rya gisirikare rihambaye nka drones n'imashini zihungabanya umutekano, GPS, jamming systems. Ariko se u Rwanda rwakora iki kindi mu gihe umwanzi warwo ibihe byose FDLR afashwa na leta y'igihugu cy'abaturanyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibifashwemo n'amahanga harimo n'ingabo za SADC? Kurinda ikirere cy'u Rwanda no kuburizamo ibitero bya FARDC FDLR si icyaha, ni uburenganzira ntakuka bwo kwirwanaho, self defense, ubuteganywa n'ingingo ya 51 y'amasezerano y'umuryango w'abibumbye. Ibihano byahawe RDF binyuze mu ruhushya rwihariye rwa General License No. 1 ruha ibigo by'abanyamerika kugeza ku ya mbere Mata 2026 kuba byahagaritse imikoranire na RDF bigamije guca intege ubukungu n'ubushobozi bw'igisirikare cyacu. Ariko ntibizashoboka. U Rwanda rwiyubatse ruvuye mu ivu rya jenoside. Imyanzuro isinyirwa i Washington nishobora kugusha igihugu gifite ubuyobozi bushyira inyungu z'abaturage imbere. Mu gusoza rero, ibihano bya Amerika byari bigamije kugaragara nk'igikorwa cyo gushaka amahoro binyuze mu masezerano ya Washington, ariko byahindutse ishema ry'intsinzi ku ntera hamwe za FDLR. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye M23 ziyita uwahungabanyije amahoro, nyamara zikaba zahumye amaso ku kwiyunga kwa Kinshasa n'abicanyi biyemeje kumaraho abatutsi.
kuri twebwe abanyarwanda n'abashyigikiye ukuri iri tangazo rya FDLR rirakwibutsa impamvu tugomba gukomeza gushyigikira ingabo zacu n'abayobozi bacu General Mubaraka Muganga, General Nyakarundi, General Karusisi, General Gashugi bari ku ruhande rw'ukuri kw'amateka. U Rwanda ntiruzigera rutsimbuka ku nshingano yo kurinda abaturage barwo kabone niyo amahanga yose yagambana. Ngira ngo murabyumvira neza cyane nshuti bakunzi ba Pilot News TV, ndakomeza kugenda mbagezaho amakuru yose 5 kuri 5 ari kugenda agerwaho ku rugamba, yaba Kisangani, yaba igenda Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse turakomeza tugenda muri Iran. Mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane muri abagaciro.